clear tu zong zong te in zava in chipai ka buk le vek cheu ni zanina kan video tan chuanin thil poimo em mai ron chop chu sak cheu ka duwa chu enge ani kan ti chuanin october ni somni pali le ni somni panga hianin LADC primary zir tir tu na written exam na nei ani dona tan eligible list hianin an tam khop me mi zathum le somsari le pali lai me kha eligible list khanin anoma chung ho chuanin written exam khan october ni somni pali le ni somni panga hianin nei ani dona chumi chungchang chu kan ron chip chho le dona angai nom chho le don khop me chu wan chuanin khongain kan chip chho le tak main like le share la mate bo khanin thanem min lo ngai pui le sam turin ka han som ve le vek cheuni tin subscriber an tam hianin thil hi a effective chak em tu na ri chuanin subscriber hi duain tlemin kan la thora de uleka subscriber sing sari sing ria sing kuan noi khat chho borvel hi han nei lang chuan sarkarin na tak hianin kan press ngamin karinga tuna ri chuanin sarkari han press ve don thin maila kan voice kha lian tak lo ni voice lian taka press kan du chuan subscriber kan tam masak phota khangai chumi hnuwa chuan nat takin sarkar hi kan press ngam to don ani le ti chuan hei screen kan huang hianin heng ban lian pui mo pian tha pui ho hi tu tenge an ni kan ti chuanin long tlai na arm wrestler kan nei that ber te zinga mi ho kha an ni ta heng long tlai arm wrestler te hianin long tlai arm wrestler te hianin MSCC Golden Jubilee Ecosef Mizoram Open Arm Wrestling Championship khel turin voin october ni somni panni sangni somni panga khanin Aizol an pana long tlai arm wrestler kan chuan tak te hi he MSCC Golden Jubilee Ecosef Mizoram Open Arm Wrestling Championship a hianin gold lo hon theu turin du sakna sang ber kha ka han hlan masalok cheuni le ti chuanin kan thu pui lama kan kal chho ngal mop mai nga hei ti hane notification hi october ni som paruk sang hi som ni panga khanin pisang than moi elementary education officer primary concern officer khan notification aron ti chuaka han chiar ve chin sim don teng mu nom nan kan mark all zuai anga chiarang eligible list of applicants for recruitment to the post of primary teacher under Education and Human Resources Department LADC refer number advertisement number 1 of 2024 dated the 17th December 2025 extension of notice date 9th April 2025 and notification date 8 October 2025 helam pang hichu apoi mo vak lo written exam will be held on 24th October to 25 October sangni somni panga kha ni ta ti chuanin all the candidates appear in the list are informed to obtain admit card for the said exam on or before 23rd October 2025 during office hours of any working days and on the tati chon enclose egnazar and on the boka chon helai hen hei hi poimo lai te kha chuni tamai ta chunglam pang kha chu kan riat nu vek khan mai written exam kha october ni somni pali le ni somni panga sang ni somni panga khanin written exam kha nei tur ani ta ti chuni heta hen all the candidates ti hi exam atel tur zong te kha chuanin exam atana man tur admit ka ta kha october ni somni pathum ral ma ngein office hun chungin ti fel vek tur a in riat tirna khanita kan soizau de ulek nga hemi hi october ni somni pathum ral to nu ka chon admit ka ta kha wangai event ma ula omzia khom lutuk do don lo ni chuwan chuanin hemi eligible lisa minglang zong te hi chuanin hemi admit card lam tur hen october ni somni pathum ral ma ngein in admit card tur kha in ngai event lo kha chuanin ni somni pali ni to kha chuanin written exam khan nei ni don to chuwan chuanin hemi chungchanga hianin admit card lamman si lo khang tiang kha kan omni kha chuan kha chu angai nom to lo engang pon complaint du ma ula a complaint thei to lo heta notification ha chiang takin a zia to wangin kha chu complaint kha a thei to lo wani ma se admit card in nei thosia written exam
eng mo thil tu for example a intel thailo ni kha chuan le kha chu complain kha a thei ta ma se ni som ni pathum ral to nu admit card ila ti fel lo ni kha chuan in excuse tur kha om to lo ni chu van chung kha chu kan du tok photang ti chuan in he ta hian in eligible list of primary teacher recruitment 2025 aron ti ta hey eligible list hi an tam khop maya an va han tam em ve mi kan scroll pop panga tam che ania mi za thum le somsari le pali lai mai kha eligible list a khanin an omta ti chon heta hian eligible list of primary teacher recruitment 2025 person with disabilities aron ti ta disabilities omji kha chu he kan riat nu vek khan mai ta hian disabilities a hianin ke roding lian ale joshua lal huap moya kha an om boka disabilities omji kha chu min lo hre thiam taula rual ban lo ti na khan mai ta ti chon rual ban lo ta hen post om ve tho bok ani ti chuanin heng mi za thum le somsari pali baka disabilities pahni tene khan mi za thum le somsari pali sari nga sari rukbor vel kha za thum somsari paruk bor vel khanin LADC noya primary zirtir tu na kha exam kha an beidon ta mi za thum somsari le pali disabilities tel lo khan mi za thum somsari pali hianin written exam hi an nei don nge don lo kha hriat lova ase admit card hi mi angza thian nge la don ti kha hriat lowa mi za thum somsari pali tang hianin mi za ni emo mi za samnga borvel hianin he written exam hi an machon tura te po ngai taila chuta chuanin kan ho tu lian tak lok tak te po hianin he written exam hi fair tak hian an conduct tura ngai taila political fitness tel mi lovin athiam te of afit ber din channa tura ngai taila afit ber ding chang silowa afit lober politician mel riat tha nei wang maya political fitness he primary zirtir tu na hi lak ani kha chuanin tunlaya thileng kim mai hi RTI mangin adil chua vek thei to an answer paper thleng le in le an mak mu dan zong te po kha dil chua thei veka chuwan chunin LADC kan thu nei tu kan official te po hianin he written exam hi fair takin an conduct tura te po ngai taila tun ma kha chuanin le soive taila diklo ang reng taka na lak te po hi om thina ma se tu na chuanin new generation ani to kan LADC kan official te po hi an film khur to em ya diklo taka thil ti hi kan LADC kan officials te hianin an ril ru om lo hrim ani chuwan chun he primary zirtir tu na eligible li sa mi za thum le somsari pali baka disabilities mi panni te ho nen hianin written exam hi fair takhen an conduct dona tin ange athiam te chau kha he zirtir tu na hi an la don ti hi ka chiang khop mai ka mit le beng tluk hian ka chiang ani chuwang chuanin kan official te hi ringamila political fitness chu om don lawani ti hi chiang photila chumi pialama political fitness omani kha chuanin tuna lisa om zong te hianin ka contact number in nei chuanin min lo contact ula ma ka lak puyang chu fair lo taka he primary zirtir tu na hi lak ani kha chuanin keiman ma ka lak puingam khop me chuwa ti chuan he primary zirtir tu na hi mi som ni lak turania mi som ni chuan mi za thum somsari pali baka disability panni ho khanin andila mi som ni chuanin andil tam khop mai ang po chuni ta sela athalama ngai taila kan lai district apon le kha thiam tak degree sang pui nei kha tam takan oma chung ho chuan tuna hianin hemi primary zirtir tu na hi tlum te thlirin an lo thlir ni chung tiang lai kara kan thalai le kha thiam tak na he LADC nuaya primary zirtir tu na hi tlum te thlira an lo thlir chuanin kan official te po hianin fair tak hian an kalpui dona fair lo tak hian an kalpui don lo political fitness kha chu om don to lawani ti hi han soive hrim kha thain ka ria ma se political fitness om vai chuan kan che pui viau tu rangai teang le khati jong kha zanin ta na video kan siam thei chuni le phot ta se ni danga video thardang nai kan hmula thau don ne